pozdrav svima. Za one koji ne znaju, moje ime je Muhamed. Rap muziku sam počeo slušati još kao klinac. Imao sam možda 12-13 godina kad sam počeo slušati rap muziku. Tamo negdje od 2005. godine se i aktivno počinjem baviti rap muzikom, pa sve do dana današnjeg, znači otprilike nekih 17 do 20 godina sam aktivan u hip-hop svijetu. Iza sebe imam mnogobrojne projekte, među kojima bih izdvojio album pod nazivom Gospon, za koji sam dobio nagradu 2007. godine od strane Hip Hop Unitya za najbolji album, najbolju pjesmu i video godine, te moj zadnji, ne i posljednji album Quasimodo Bipolar Cigan otkriva Ameriku, koji je izabran među top 10 albuma u 2021. godini od strane Workshop Classa. Iza sebe imam mnogobrojne nastupe, nastupao sam od manjih klubova pa sve do onih većih. Možda bi mogu izdvojiti koji nastup. Jedan među dražima mi je bio gdje sam bio predgrupa 50 Centu. Nered, hvala ti na tome, da nije bilo Nereda, eto ovom priliku pozdravljam Nereda. Da nije bilo njega, vjerojatno nikada ne bih imao tu priliku i čast biti na stage-u sa 50 Centom. Isto tako bih htio odvojiti nastup u Češkoj na Hip Hop Campu u 2011. godini, gdje sam reprezentirao Hrvatsku. Franc, hvala tebi na toj prilici. Imao sam priliku nastupati u Republici Češkoj, gdje su main izvođači bili Method Man i Redman, pa sve do ostalih imena za koje možete samo zamisliti da je to sve je to bilo tako blizu, a tako daleko. Ja sam to nekako tako sebi zamislio u glavi. Sa svim tim ljudima si tu i onda se vratiš na ono staro. No, dobro, to je već neka druga priča. Da se osvrnemo na ono glavno, a to je Crew 85. Crew 85 nastala je, znači ta grupa je nastala spontano. Povezao nas je Cypher, Otvoreni Balkan, odnosno grupa na Facebooku pod tim imenom, koji je namijenjen za promoviranje hip-hopa, sva 4 elementa, a i šire. Neke ljude znam od prije, neke sam tek upoznao. Grupa 85 za mene je donijela puno više od same muzike. Donijela mi je jedno iskustvo na drugom nivou, na drugom levelu, te prije svega prijateljstvo. Od uvijek sam radio muziku na bazi prijateljstva, pa tek kasnije u poslovnom smislu. I ovdje u ovoj grupi mi smo jako povezani, pričamo o svemu, o osobnim životima, ne samo o muzici, te smo tu da pomognemo jedno drugom u bilo kojem smislu. U planu imamo nekoliko projekata, a o svemu tome ćete čuti kasnije, a do tad budite s nama i ko nije, neka se pridruži grupi Open Balkan na Facebook stranici. Okay? Eto, imate jedan veliki pozdrav od mene, volim vas Muhamed. Peace.